Sibonge phinde futhi sithole lithuba sithi inshumayelo desintu lekuphinze sihlale phansi nawe ngwane. Sibonge nawe longephandle kwelive leMaswati. Ikakhulu kati naba labatinikako lesikhathi sekuhlala phansi bafunze balalele ukuthi sithini. Kulamalanga ngwane sihleti phasi nje sigcile kakhulu kunayindzaba yelikhaya. Sizathu lesenta ukuthi sigcile kulo likhaya ngiloko ukuthi sishilo sathi senyuka nalelicansi sibuka nalomlando sesibuka nalempilo yalabantu kuletikhatsi kusukela emva zesitofika nyalo la sesikhona khona. Kunento lencane namhla lengicela simane sikhulume ngayo Nhlakanipho. Kuncane nje kulibele ngaloko ukuthi namuhla asisakunaki ngikushintsha kwempilo kanzi idolo bekunako. Kunetigaba ekhaya. Ekhaya kunebantu. Labantu labala ekhaya banetigaba. Letigaba talabantu ngalesintu sethu tiyahlonishwa. Kunendzaba ukuthi lo muntu ubukeka akanjani. Lomnye ungakhanza ukuthi lesigaba sakhe sibukeleka phansi, ukubukeleka phansi yena bese sekululateka nalesigaba sakhe. Ganzi noma ngabe yena besingambukela phansi ngalesigaba sakhe kufanele simnike lesigaba la kuso noma ngabe simbukela phansi. Ngiyethemba ukuthi ngiyivaka. Lento lena lasifike sangayinaki khona. Ifike yasilahlekela kakhulu nase sakhe nathi tindlu sesiphila kuto nyalo. Angibekise ngento lelula nje. Nangabe ngihleti ekhaya. Ngithi ngisahleti nje kwenteke siyacoca sihleti namake longtalako. Sihleti sitting room sihleti kubo sofa. Angibuyele emuva kulendlela yayitolo. Ngiphethe liplate mina ngiyadla ngihleti la kusofa. Nasi spoon ngiyadla namake ngale uhleti uyadla. Sithi sisacoca gwadlu eminyango. Bekunconcotha umuntu ngena gwadlu umnyango uyangena lo hawungibabe lo ngitala. Namuhla senda njani? Uyaqhubeka nje udle. Uqhubeke futhi uhlale la situlweni. Afike naye kwenteke abeke isikhoma sakhe la noma abeke letinto letanato ahamba ongena ngale kitchen abeke kwakhona ngale mhlamba ahamba ushona emakamereni abeke isikhwama khona buya hlale kusofa nala kubo sofa laba la sitting room. Wonke umuntu nje nama kumkhazi ahleti kulo sofa lona lomunye makuyathuthuka nje nabo sofa nebantwana loyo afike ekuqala umbela sibuni sakhe kusofa. Sishile ngiko sitaba nebulukhuni bekuqonzisa abantu babethu. Ngicela kuvakala kahle. Angisho ukuthi asibakhokheni bosofa. Ngitama kubekisa ngabo ukuthi basilimete kuphi kulendlela yayitolo ngoba kulendlela yayitolo kusho ukuthi kufanele ngabe kukhona sofa lesimatiko ukuthi akadlaleli bantwana ke lo. Wababe la khaya. Leli ngoba phela babe la khaya uNkulunkulu wala ekhaya. Ngiko noma bangamthethisa kwani lemgwaqweni wangena la khaya kakhe nalolo thetha lemgwaqweni uthetha buye nganene ngoba uyathi ukuthi seyikuphi inyalo seyisejalidini layo. Nenja uyijikjela lapha esigangeni ibaleka ekhaya yangena ngekhathi ekhaya solo ilandzele iyasima inja ngoba isiko seyathi siyangicaphatha phela nyalo la sengikhona khona lana kusesiko kakho. Nyalo ke usokhanza siqoqoma nje nalabo sofa. Ganzi kube besihamba ngale ngqondo le ngisho komnele yayitolo ngabe siyathi nje ukuthi lapha ke uhlala babe lapha kuhlala make nine bantwana ningahlala ke kulabo sofa laba labanye hayi naba lababili naba labahlala abantu labatsala. Angibele kulenza baya
Uyabuya babe uhlala esitulweni, uyasukuma make uyomentela kudla, uyabuya uyambekela, uthatha liplate lakhe babe naye uthatha spoon sakhe uyadla. Nami ngihleti ngale ngiyadla, naye uyadla ngala. Kwente-ke siyacoca noma siyadla nje, sisenta leso silumbi sethu ukuthi sitawukhuluma nasesicede kudla. Angene-ke mkhulu lekatse ahamba emhlabeni asithi ngemabomu, so uyavuka uyabuya ubuya labaleni. Ufike uyangena la endlini ukhanza sesihleti ngana indlela naye, sekwenteka ngana indlela naye. Na uqabanga wena utawufike umukele lokula kubona. Liqiniso lithi angeke. Umbuto uthi leni. Impendulo ithi sekunesigaba lesephukile. Sekunesigaba lesesinyathelekile. Angikhulume ngivakale kuloku ukuthi ngifuna kufundisa ini. Angeke ngihlakanipho nithi nihleti sengilesilumbi ungive kahle ukuthi ngisengilesilumbi sonke sesikuso. Nami siyangifaka nje ngisekhathi kuso kepha siwakhulume lamaqiniso. Nihleti nje sithi ngiroom nababo wakho naye uhleli kusofa na uhleli kusofa. Kuyadliwa naye uphethe spoon na uphethe spoon. Kunesigaba lesesinyatheleka lapho. Bakhona ke lamakhaya lokhanza khona ukuthi boba besebathi bona babanjwa livangeli. Bafela ngoJesu Kristu bona basanenzaba lendoda yasemhlabeni. Angeke ngikhulume kabanti ke kulabo. Kepha nabo nje ngifuna kubakhumbuta ukuthi Jesu Kristu wehla wangena esikweni thide, wadalwa ngelisiko thide, wakhula ngelisiko thide. Ngikona ufunza nelibhayibheli. Kukhona labeka kathi khona nakade wenda into athi yebo ngiyathi ukuthi lidlanga lekwenta naku esikweni. Kepha lokhu ngicela kuwenda. Ngiyekela imbongolo ibe lapha elitsakeni. Ujethi ngawubuye ngiyikhipha kusasa ngoba namhla sithinzi lutho. Ngeke ngoba le mbongolo lethu awusebenza ngayo kusasa. Udahamba uyidonsa lapha elitsakeni. Yize wathi sakusilo ilanga lekusebenta leli. Itsini lenkulumo yami ngoba ngisithi angifuni ukuyenta ibe inkulumo lenze. Ngiyiconzanise kunaba. Bakhona abantwana labahle bafika enhlakanipho. Labanye ukhanze ukuthi bedana naleti kolo, labanye ke ukhanze ukuthi bavela la etingcingweni. Size sambe sibonani kakhulu kanti bafana. Labaye babe nako lokuthi siyacela lokuthi ungemi chubeka siyafunza thina. Bakhona nje labanye labaze bakhuluma ngeva kuhlengetela tinyembeti bathi lo licingo selwabangibabe ngawe. Ngobe sengithatha lo licingo ngilalele ngifunze ngoba kunezinto letiningi le babe wami akekho emhlabeni angamkhanzanga nekumka. Lo mnyathi ukhona manje ngihlali naye. Lokuningi sengikufunza la. Asikhulume ngenzaba yesigaba. Sithi nasinesigaba nhlakani. Sithi nangena babe endlini akhanza wena ungumfana uhleli esitulweni. Ngalendlela yekuhlonipha sigaba sababe. Uyehla wena noma ngangisofa wehlele phansi. Shothi uhlonipha ini? Uhlonipha lesigaba sanamuntu longenako lokutalako. Nangabe babe utafika kukhanze uphethe spoon uyadla. Nangangena nje babe eminyango. Uthatha liplate lakho ulibeke eceleni. Nangabe uyachubeka nekudla, spoon uyasisusa, uchubeka ngesandla leni, sekungene umuntu le yena eplatini lakhe udla ngespoon ngoba wena ngeke bantu lababili ngikoti inkunzi atimelani ngeke temaplate lamabili onke abe netipuni tso sesidla sonke ngespoon. Ngiyehla lapha kusofa ngihlala lapha phansi. Ngithatha liplate lami libuyisa la phansi kusho ukuthini bengeba bengiganga ngoba babe bekangekho. So ubuyile ke nyalo nangu ngiyehla kusofa ngihlala phansi thatha liplate lami ngilibeka lapha phansi. Labanye emakhaya ukhanza umfana enhlakanipho longangawo. Angikhulumi ngenaba lokhanza sebalese bayasebesebenda make nakakuphakela kudla nawe sowulethela ngelitray kumbonyo neliplate lakho liyembonyo. Kusethiwe nala ikhathi la train wena liplate lakho limbonyo nje kunelipalishi lodwana ngeqeqeleni kunendishana yakhona na imbonyiwe inemshibo. Kunesigaba lesilimalako lapho. Kunesigaba lesilimalako. Lamanye emakhaya ukhanze ukuthi lo babe walakhaya yena ulethela ngeliplate bese lo mfana walakhaya osebentako ulethela ngelitray. Ngoba kuthiwani phela bongeke uzukuthola lokudla kube akakhiphi imali nangu wathenga na rice nale maportion lo wadlako. Kunesigaba lesinyathelekako la. Labanye ukhanze ngokuthi kufike umnakethu lomdzala.
ufika utala khaya ukhanza mina ngihleli esitulweni ngiyadla ngisiyeti namake yena mina ngibekelwe ngelitray ngipake imoto yami lapha ngaphandle kanokusho ngibekelwe ngelitray ngiyadla lo mnakethi lomdzala nakafika la ulethela iplate yena kuna tray afika bekelwe la nalesipuna uthi yasibuka uyabona ukuthi lesi ngathi silandwena lemathuneni la bese silahle bantwana khona sathatha sabekwa la utawubona utawukudla mina kwente ke sihleli kanye kanye nginiketwe nemanti ekugeza tandla ngala kuthiwa uthathi bona loyo kunesigaba lesinyathelekako la sithini ngafishane kule nkulumo yethu sithi ekhaya kunebantu labantu banetigaba lesigaba salomuntu asihloniphi lo muntu sihlonipha lesigaba lo muntu la kuso ngiko lesinye isikhathi noma ngabe uyeva ukuthi umuntu awusamhloniphi kwani noma ngabe uyeva ukuthi awuvumelani kwani naye lo muntu loyo ungasamhloniphi lo muntu uhlonipha lesigaba la kuso ngiko emakhala amaningi ngasiwo onke uyawukhanze ukuthi labantwana labakhuliswe bomake bobabe bangekho lo mntwana ukhula ngalendlela kokuthi akasanti lesigaba salo yise ngesizathu lesithi lo nina wavele wamenta lo mntwana wathi ukuthi into lefaka nje libhluko lenesilevu silima leni ngoba lesigaba sehliswe ngimako sibeka lapha phansi kunesigaba siyahlonishwa siqala make ahloniphe isigaba sababe kubuye kubabe ahloniphe isigaba samake kubuye kubantwana laba batalako bahloniphe isigaba salabantu laba lababili ngiba ngeke angene babe ngiyiphinza leyo nkulumo le angene babe eminyango akhanze umntwana wakhe wemfana uhleti esitulweni udla ngespoon ahlale babela esitulweni aqhubeke nalomntwana ahlale esitulweni ngeke mambo mbamba nangendlela yokutshengisa ukuhlonipha wena mntwana uyehla uhlale phansi kumane kube nguyeke lo hayi siqhubeka ahlala ndodzana akusho futhi ngoba sothi sehlala ndodzana sisho ukuthi nakusasa sale wenta njalo uyathi nje wena ukuthi indzawo yakho inhlakanipho uyibamba lapha phansi lapha futhi ugcine sewetayela uyathi lo sofa 1 wekusimisa licolo tibunti kuphi tiphansi uhleti khona uhlonipha abani uhlonipha ukuthi nasihleti la sibukela na ibhola njengoba kuyi World Cup ngibukela lula mina ngihleti lapha phansi babe ahleti esitulweni leni ngoba ngimnikethe isigaba sakhe la ekhaya uyeva lehlakani ngiyabonga sakhathi ngosi lolu thitha mkhini emsakadwi sakhathi ngosi amtabathuli emsakadwi sinenza bathine sakhathi